Kenjeng kacamatan urang rahayatna sauyunan sekolah di mana-mana boga misi pakenjeng mejeng memulai tur kasahate ronjatkeun pangbangunan pikeun nuju kasuksesan pakenjeng keur masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini kami berada di Kampung Pasir Kaliki, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Dengan hantaran pesawahan dan dikelilingi perbukitan, kampung ini menambah keasrian dan keindahan. Mari kita telusuri perjalanan untuk di Kampung Pasir Kaliki ini.